Nongeye kubaramutsa nshuti bavandimwe aho muherereye mwese mudukurikirana ku biganiro ku makuru ku mutekano politike na diplomasi. Turi tariki 13 z'ukwezi kwa karindwi 2026. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yagiriye uruzinduko rw'akazi mu Burundi aho yakiriwe ku kibuga cy'indege na Minisitiri w'Intebe Nestor Ntahontuye. Sergei Lavrov yavuze ko mu 2023 iterwa inkunga n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Uru ruzinduko ruhuriye hehe n'intambara yo muri Kongo? Ndaje mbihuze ntihagira aho ujya utegere neza kugira ngo uze gusobanukirwa neza uko bihura. Tuyandi makuru nza kubagezaho n'ubundi. Komisiyo ya Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinzwe ububanyi n'amahanga yasabye ubuyobozi bw'iki gihugu cyabo ko guhagarika ubufatanye na Uganda mu rwego rw'umutekano. Senateri Ricci yagaragaje ko igisirikare cya Uganda atari umufatanyabikorwa ukwiye ashingira ku cyemezo General Muhoozi Kainerugaba yafashe. Ntube hafi rero, ube hafi ko yindagura amajwi yawe kugira ngo inkuru nayo uze kuyumva neza nze kuyibagezaho. Kuyandi makuru rero, senateri mu nteko nshinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lindsey Graham wo mu ishaka ry'abarepublike yapfuye afite imyaka 71. Uru rupfu rukaba rwatangajwe n'ibiro byiwe. Mu karere ka Afrika y'ibiyaga bigari yamenyekanye nk'umwe mu banyamerika bumvishe impamvu ya M23 irwanira. Ndaje nawe mbasesengurire neza uko byifashe kuri iyi nkuru. Nongere mbashimire mwebwe mwese nshuti bavandimwe mukurikira ibiganiro byacu, mukomeje kudushigikira hano kuri Dr Prince TV. Ndabashimiye cyane kandi Imana ikomeze ibagirire neza. Shishikarize wowe utarakora sabone cyangwa subscribe kugikora vuba wihuse kugira ngo nawe utazacikanwa n'ibyiza bitambukana kuri Dr Prince TV. Amakuru y'ubusesenguzi asesenguye neza, amakuru y'umwimerere kandi abagereraho ku gihe. Shimire abantu bari hagiye hatandukanye ku migabane itandukanye, umugabane wa Amerika, umugabane wa Aziya, umugabane wa Afrika ndetse n'ahandi hose ku isi, by'umwihariko n'abari mu biyaga bigari. Mwese ndabaramukije cyane, Imana ikomeze bagirire neza. Munyemerere twinjire kuri operasiyo z'amakuru yacu aka kanya, turebere hamwe uko byifashe. Nubundi ko nkuru narimbagejejeho iya mbere naho byagaragaye ko Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yasuye igihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi rero bisobanuye iki muri Kongo, mu ntambara ihabera ndetse no muri Afrika muri rusange, by'umwihariko mu biyaga bigari cyangwa muri East Africa. Munyemerere rero iyi nkuru nyinjiremo nicacambuwe ndetse nanayisesengure neza gatanu kuri gatanu. Nirango nkuko mubizi, igihugu cy'u Burundi ni kimwe mu bihugu bifite ingabo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zifite ubufatanye n'igisirikare cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. N'ubundi bakaba barwanya bose imitwe yitwaje intwaro, cyane cyane abirwanaho MLDP twirwaneho ndetse na M23. Akaba rero cyane bahanganye n'ingabo z'u Burundi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi rero bihurira he no kuba uyu mutegetsi cyangwa se uyu minisitiri w'Uburusiya akaba yasuye iki gihugu cy'u Burundi. Ndagira ngo mbibutse ko igihugu cy'u Burusiya ni kimwe mu bihugu bicuruza intwaro nyinshi ku isi ndetse n'amadrone yo mu bwoko bwinshi cyane, harimo drone zo mu bwoko bwa kamikaze cyahawe n'igihugu cya Iran. N'ubundi rero biravugwa ko mu biganiro bagiranye na Minisitiri w'u Burundi Nestor Ntahontuye, Minisitiri Sergei Lavrov yavuze ko ashigikiye igihugu cy'u Burundi mu ntambara kirimo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Avuga ko kandi ubufatanye hagati y'ibihugu byombi bugomba kwiyongera cyane ndetse no gufatanya mu bijyanye na ekonomi. Uyu minisitiri rero yavuze ko kandi M23 itega inkunga n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ibi rero byari bisobanuye ko Uburusiya bwaba bugiye kwinjira muri iyi ntambara yo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bunyuze mu Burundi, bukaba bugiye gufatanya na leta y'u Burundi ndetse na leta ya Kongo mu kurwanya iyi mitwe yitwaje intwaro nka MLDP twirwaneho ndetse na M23. Uru ruzinduko rw'uyu mutegetsi rwahungabanyije benshi, ruteza n'urujijo cyane, dore ko bisobanuye byinshi cyane kuko ubu Burundi bwaba buri kwitabaza Uburusiya mu ntambara bwatsinzwemo muri Kongo mu rwego rwo kugira ngo bwongere ruzure intambara ukundi. Abandi basesenguzi ku binyamakuru bigiye bitandukanye bikomeye bakaba bavuze ko ubu ngubu bwaba
uburyo leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cy'Uburusiya baba bagiye guhanganira muri Kongo. Agira ngo mbibutse ko uyu mutegetsi w'Uburusiya cyangwa se uyu minisitiri w'Uburusiya Sergei Lavrov akaba ari inshuro ya kabiri asuye igihugu cy'u Burundi muri iyi myaka itatu. Ibi akaba ari ibintu bidasanzwe kubona igihugu gikomeye gutya cy'Uburusiya umuminisitiri wabo asura ikindi gihugu cyo muri Afurika inshuro byibuze ebyiri mu myaka itatu. Ibi ngibi bikaba ari ibintu bitangaje. Ese rero ibi bivuze ko intambara yari iri hafi kurangira muri Kongo yaba igiye kubyuka ubushasha, dore ko iki gihugu cy'Uburusiya nacyo atari igihugu cy'akasamutwe, ahubwo ni igihugu nacyo gifite imbaraga cyane ku isi, dore ko gifite na ekonomi iri hejuru, kandi mu bijyanye n'intambara kikaba gikora intwaro nyinshi. Mu gihe cyose cyaba gihaye igihugu cy'u Burundi intwaro ndetse n'abacancuro bo kugifasha mu ntambara bigwana muri Kongo, irumva ko byaba bigiye gukomera cyane. Ngira ngo nk'uko twagiye tubibona mu minsi yatambutse, igihugu cy'Uburusiya kirashaka umubano cyane cyane n'ibihugu byo muri East Africa, dore ko kigenda kibyegereza cyane. Ni nyuma y'aho ibindi bihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi ndetse no muri Afurika byakivuyeho nyuma y'aho kigabye ibitero muri Ukraine. Uyu minisitiri yavuze ko kandi uyu nguyu minisitiri w'Uburusiya yavuze ko kandi Ukraine ishobora kuba iri mu bihugu byaba bifasha M23, nubwo yaje abihakanira kure cyane umutegetsi wa Ukraine. Uyu nguyu akaba ari Vladimir Zelensky, yavuze ko ibi ngibi ari ibinyoma kandi atari byo, nta na rimwe igihugu cyo kigeze gifasha M23 mu ntambara igwana mu burasirazuba bwa Kongo. Aya makuru yaba ari incamugongo cyane ku banyekongo bari bamaze kubona umutekano wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'intara y'Amajyaruguru ya Kivu, bari bamaze gutekana cyane, baho bari batekanyijwe na MLDP twirwaneho. Ibice yafashe byagiye bigaragara ku binyamakuru bigiye bitandukanye ko hagiye hasohoka amashusho ndetse n'amajwi y'amwe mu baturage batuye muri bino bice bishimiye cyane ifatwa ry'ibi bice batuyemo. Muri makeya rero byaba bigiye gukomera, urugamba rwaba rwongeye kubyuka, leta zunze ubumwe za Amerika ndetse na leta y'Uburusiya byaba bigiye guhanganira muri Kongo n'ubundi nk'uko bisanzwe bibikora. Byahanganiye muri Ukraine, bihanganira no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye byo muri Afurika. None ubu ngubu rero yaba ari Kongo igezweho, manu turinde iyo ntambara, turinde aba bazungu bashaka ubutunzi bwacu bwo muri leta byo muri Kongo, dore ko n'ubundi aya ngaya hari amabuye akora ibi byose. Abangaba izi ntambara zo muri Kongo zitazigera zishira. Naho twabonye ko leta zunze ubumwe za Amerika ishobora gushigikira impande zombi, ishobora gukora ibishoboka byose kugira ngo ibone iwe yahariya muri Kongo n'ubundi, dore ko rimwe ishigikira leta ya Kongo ubundi ukabona iri ku ruhande rwa M23 ikabasha guhanganisha abo bombe mu rwego kugira ngo yicukurire ibuye gusa. N'ubundi nk'uko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aheruka gusinya amasezerano muri leta zunze ubumwe za Amerika, yagabye igihugu agiha leta zunze ubumwe za Amerika, ababwira ko bagomba gutwara amabuye yose uko bashaka, nawe bakagerageza kumurindira umutekano. Ibi ngibi ntibyagezweho. Ese Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ibi ntabwo yababona ko nta kintu byatanze, n'ubundi akomeza yisirisimba kuri leta zunze ubumwe za Amerika kuko ayifitiye icyizere cyane ko yazamurangiriza intambara ziri mu burasirazuba bwa Kongo. Ariko kandi nyamara leta zunze ubumwe za Amerika siyo ntego ibifite, iba yifitiye inzara ndetse no gushaka ubutunzi bwo muri Kongo, dore ko icukura amabuye menshi yo muri Kongo ikayajyana iwabo kuyakoresha iwabo, kandi nyamara ari amabuye y'abakongomani yakagombye gufasha abakongomani, kuko dore ko ubukene bwugarije kino gihugu kandi ari kimwe mu bihugu bitunze cyane, bifite ubutunzi bwinshi mu butaka ndetse no hejuru y'ubutaka, dore ko ari igihugu cyera cyane, ariko ugasanga ari kimwe mu bihugu bikenye hano muri Afurika bitewe n'intambara zihoraho ziterwa n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ndetse no mu bihugu bindi bigiye bitandukanye byishakira ubutunzi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko nayo kugeza ubu ngubu nta muyobozi yifitiye. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yagiye ku butegetsi muri 2019 kuri manda ye ya mbere, kugeza n'ubu ngubu nta kintu kirahinduka mu gihugu, n'intambara gusa zihoraho, dore ko imitwe yitwaje intwaro aho kugira ngo igabanyuke ahubwo yakomeje kwiyongera ku kigero cyo hejuru, dore ko habayeho
kwiyongera ndetse no gufata bimwe mu bice bitandukanye by'igihugu bigaragaza ko intege nkeya z'uyu mutegetsi utabasha kuba yarinda igihugu ciwe. Turasaba abakongomani bose muri rusange kuba bamukuraho amaboko bagashaka undi muyobozi ufite ubushake n'ubushobozi bwo kuba yayobora igihugu. Muri uru ruzinduko uyu mutegetsi cyangwa se minisitiri w'ububanyi n'amahanga Sergio Lavrov yagiriye mu Burundi ufite ibisobanuro bikomeye cyane kuri iyi ntambara ibera muri Kongo, dore ko bivugwa ko n'ubundi yabigiye gufasha iyi leta y'u Burundi mu kuba yarwana muri Kongo, babaha ibikoresho bitandukanye nk'imbunda zikomeye, bakabaha amadrone menshi cyane akomeye bashaka kurunda hano muri Baraka mu rwego rwo kugira ngo bazatere ibitero bikomeye cyane hano kuri Point Zero ndetse n'ahandi hose MLDP twirwaneho yigaruriye. Yango iyi nkuru tuyisubikira ahangaha dukomeze n'izindi nkuru zacu nk'uko ubisanzwe. Kwa yandi makuru nababwiye ko nza kubagezaho, komisiyo ya Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinzwe ububanyi n'amahanga yasabye ubuyobozi bw'iki gihugu guhagarika ubufatanye na Uganda mu rwego rw'umutekano. Ese byagenze gute kugira ngo komisiyo ya Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibigenze gute cyangwa se ifate iki cyemezo? Reka twinjire muri iyi nkuru neza gatanu kuri gatanu tuyisesengure. Bikaba byatangajwe rero n'uyu senateri yagaragaje ko igisirikare cya Uganda atari umufatanyabikorwa ukwiye, ashingira ku cyemezo General Muhoozi Kainerugaba yafashe cyo gufunga ibinyamakuru byigenga birimo NTV na Daily Monitor. Ni mu gihe rero muri Uganda uyu mu general yafashe icyemezo cyo gufunga bino binyamakuru ngiye bitangaza ibikuru inkuru z'ibihuha ndetse bikaba bishingiye no kuri abakoroni nk'uko yagiye abitangaza. Yavuze ko bikorera mu nyungu zabo mu burengerazuba bw'isi, so rero bitagomba gukorera hano muri Uganda. Rero yatangaje ko bagomba gufunga imiryango byihuse. Rero uyu mutegetsi cyangwa se umusenateri wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rich akaba yavuze ko ibi bidakwiye ku gihugu nko muri Uganda, ndetse aho byakunze kugenda bigaragara ko General Kainerugaba Muhoozi adafite imikino, dore ko adakunda abakoroni habe namba. Bigaragara ko n'ubundi ashigikiye cyane ubutegetsi bwe kuba yazaba ari ku ruhande rw'Uburusiya cyane kurusha uko yaba ari ku burengerazuba bw'isi. Akaba ari byo rero baba bagiye kuba bamuhora ko ataba ari ku ruhande rw'uburengerazuba bw'isi. General Kainerugaba rero yavuze ko ibi binyamakuru mu gihe cyose bitaba bihinduye inkuru bikora nta kabuze bigomba kuguma bifunze, dore ko bigaragaza ko Uganda ari kimwe mu bihugu bikenye cyane ku isi, bigakomeza no kuvuga ko abaturage bo muri Uganda batabanye neza. Yongeye gukoma ibinyamakuru byakomye ku ngingo ikomeye cyane bivuga ko Museveni perezida wa Uganda ashaje cyane atagifite ubushobozi bwo kuyobora iki gihugu. Yongera kugaruka ku ngingo rero yo ko yaba yamamaje mu matora ndetse akiba amwe mu majwi. Ibi rero byababaje cyane uyu mutegetsi cyangwa uyu general Kainerugaba Muhoozi, dore ko ari umuhungu wa perezida Museveni. Avuga ko rero ibinyamakuru bidakwiye gukorera ku butaka bwa Uganda, niba bishaka gukomeza gukora inkuru zabyo byakwimuka bikajya mu burengerazuba bw'isi mu gihe cyose bitaba bikomeje kunenga igihugu cyo muri Uganda, ndetse bigaragaza n'ibidakwiye gusa hano muri Uganda. Dore ko rero ibi binyamakuru byahise bifunga bwangu, bivuga ko byahohotewe n'uyu generale bitari bikwiye ko byafungwa, dore ko byatangazaga inkuru ziriho kandi inkuru zabayeho. Bivuga ko kwari ukuri kwinshi cyane byavugaga byatewe n'uko ubundi ubutegetsi bwo muri Uganda budashaka gukorana n'ibinyamakuru byigenga, ahubwo bishaka gukontorora itangazamakuru rikajya rivuga ibyo byifuza gusa. Muranyemerera mbashimire kuri iyi nkuru, tukomeze ku yindi nkuru yacu nabateguriye uyu munsi. Senateri mu nteko nshingamategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lindsey Graham wo mu ishyaka ry'abarepublike yapfuye afite imyaka 71. Uru rupfu rwe rwatangajwe n'ibiro byiwe mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Uyu nguyu senateri Abraham yabasobanuye iki nk'umwe mu banyamerika bumvishe impamvu M23 ndetse na MLDP twirwaneho byaba birwana muri Kongo. Uru rupfu rwababaje benshi cyane muri Kongo ndetse no muri Afurika y'ibiyaga bigari. Nyuma yaho uyu musenateri Graham ari umwe mu basenateri bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
bumvishe ibibazo byo muri Kongo babasha kumva M23 ndetse na MRDP twirwaneho impamvu zabo baba barwana. Ibingibi birabitangaje nyuma yaho mu minsi ishize habaye imyigaragambyo Washington DC yitabiriwe n'abakongomani bo mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abandi bo mu bwoko bw'abatutsi muri rusange bakomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Hagiye hacicikana ku mbuga nkoranyambaga ubutumwa uyu musenateri yatambukije kuri iki kibazo cyangwa se kuri imyigaragambyo ndetse n'ibyo abangaba bari gusaba, bari mu myigaragambyo. Akaba ari umusenateri wa mbere wagize icyo abivugaho, avuga ko impamvu yabo yumvikana. Avuga ko rero AFC M23 na MRDP twirwaneho zikwiye guhabwa uburenganzira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abaturage babo bakabasha guhabwa uburenganzira nk'abandi bakongomani muri rusange. Nyuma yaho rero bambuwe uburenganzira ndetse bagenda bicwa n'imitwe yitwaje intwaro igiye itandukanye. Igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiyobowe na Antoine Felix Tshisekedi Chilombo cyananiwe kurindira umutekano abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi, kikaba kigenda kibica buhoro. Bashatse rero kurimbura aba baturage, ariko nyamara habonetse abana babo bakuriye hariya muri Kongo bagenda birwanaho buhoro kugeza kuri ubu ngubu bakaba barindiye umutekano ababyeyi babo kwicwa n'iyi mitwe yitwaje intwaro nka FDLR, harimo Wazalendo ndetse n'ingabo za leta ntizayishiriye kwica bamwe muri aba baturage ndetse n'abaturage b'abakongomani nabo ubwabo twagiye tubona bica bamwe mu basirikare ba FRDC b'abatutsi baherereye muri iki gisirikare. Aravugwa nka lieutenant captain, I think ni captain wa muri FRDC witwa Kaminzobe, twabonye aho bamutwika ari muzima kubera ko gusanga ari wo mu bwoko bw'abatutsi. Ibi byakozwe n'abaturage Igoma muri uyu mujyi abantu bose bareba. Aka karengane rero niko uyu musenateri yagiye agarukaho, avuga ko bidakwiye kandi leta ya Kongo igomba kumva ikibazo cya M23 ndetse na MRDP twirwaneho. Umusenateri rero wapfuye yababaje benshi cyane hano mu biyaga bigari, dore ko bagenda kurikirana bya hafi cyane politike yo mu biyaga bigari hano muri East Africa. Akaba ari umwe mu bari bashigikira cyane East Africa ndetse agaragaza n'ibibazo ifite. Muranyemerera nshuti bavandimwe rero mbashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye ku biganiro. Nizere ko iki kiganiro cyabanyuze, turabibona muri komanteri, turabibona mu buryo mwakirebyemo, kugira ngo tujye tugire imbaraga zo gukomeza kubakurikiranira ibiganiro ndetse no kubakorekera amakuru agezweho kandi asesenguye neza ku busesenguzi bwiza cyane. Nongere mbashimire rero mwebwe mwadukurikiranye muri ku migabane itandukanye, ubwire ngo shalom mugire amahoro kandi mugire icyumweru cyiza. Imana ikomeze bagirire neza.